guztioi, maristas txapeldunak irratia gara. Orain musikaren txanda da, zure gustokoa izatea espero dugu. Orain Ifoli entzuko dugu, Los Descendientes ena. A million thoughts in my head. Should've let my heart keep listening. 'Cause up till now I've walked the line. Nothing lost but something missing. I can't decide what's wrong, what's right. Which way should I go? If only I knew what my heart was telling me. Don't know what I'm feeling. Is this just a dream? Oh, yeah. If only I could read the signs in front of me. I could find a way to who I'm meant to be. Oh, if only, if only, if only. Orain euskaraz bizi nahi dut entzungo dugu. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzanek jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Orain double take entzungo dugu. Flip a switch, turn on the lightning, get it right, show them how it's done. Free it up, no matter how you dress that song, girl, you know you got a number one. Go with it, you got them where you want them. Drop the beat, they need to hear your sound. Play it up, it's coming down to you right now. They wanna know your name. They want the girl with game. And when they look your way, you're gonna make them do a double take. Make them do a double take. Yeah. This could be an overnight sensation. You and me tearing up the floor. Let it go. This party's up to you right now. They wanna know your name. They want the girl with game. And when they look your way, you're gonna make them do a double take. No, your name. They want the girl with game. And when they look your way, you're gonna make them do a double take. Make them do a double take. Go. They wanna know your name. They want the girl with game. And when they look your way, you're gonna make them do a double take. No, your name. They want the girl with game. And when they look your way, you're gonna make them do a double take. Orain entzungo du Whopakan bestai.
따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 azkenik la 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 entzungo dugu Shakirena. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. You Lego 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 Feel how the planets become one. Hits like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we all play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Go behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Orain elkarrizketen taldeari dagokio txandan. Zer prestatu ote digute? Prestatu dugun elkarrizketa gure andereñoan arrozari egin diogu. Zein da gehien gustatzen zaizun janaria? Espageti carbonara. Noiz da zure urtebetetzea? Uztailaren 30ean. Zein da zure kolore gustokoena? Arrosa. Non bizi zara? Zaian. Zenbat urte dituzu? 50. Zer egiten duzu denbora librea daukasunean? Kirola. Zein da zure kanta gustokoena? La gozadera. Zein da zure gustoko jarduera? Irakurmena. Zein da zure erropa marka gustokoena? Ez zaizkit markak gustatzen. Prestatu dugun elkarrizketa gure andereñoan arrozari egin diogu. Mutil laguna daukazu? Bai. Zein da zure ametsa? Bakea munduan eta gozea amaitzea. Eskerrik asko zure laguntzagatik. Orain txisteen txanda da. Ikusiko duzue zein barregarria den. Urte batean vampiroak zeuden, baina ez zegoen odolik. Orduan vampiro bat agertu zen odolez beteta. Beste vampiroek galdetu zioten, non aurkitu duzu odola? Eta vampiroak erantzun zien, hor dagoen horma ikusi alduzue? Bai, erantzun zioten besteek, banik ez. Jaimito joan zen taberna batera eta txulitoarena egiteko kokodrilo bokata eskatu zuen. Sukaldariak kokodrilorik ez zeukanez Jaimito esan zion. Ogirik gabe geratu naizela uste dut. Zer esaten dio alkakuzo batek beste alkakuzo bati? Oinez goaz edo txakurari itxaroten dugu?
Kartzelara iritzi berria den batek galdetzen dio beste bati. Eta zu zergatik zaude hemen? Ez didateko ateratzen uste. Orain gure klasekideo hiru txerrikume ipuina kontatuko digute. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Bazen behin hiru txerrikume. Egun batean amak esan zien haien etxeak egiteko. Txerri txikiak lastozko etxea egin zuen. Ertainak egurrezko eta handienak adreiluekin egin zuen. Egun batean otsoa etorri zen eta lastozko etxeari huts egin zion. Eta gero egurrezkoari gauza bere egin zion. Azkenik adreiluzko etxera joan zen, baina putz egin orden txininitatik jaitsi behar izan zuen. Orduan txerrikumeak kaldero bero bat jarri zioten eta otsoak ipurdia egin zuen eta ez zen berriro itzuli. Ala bazan, edo ez bazan, zaraia, kalabazan, erailien dadila zaiako plazan. Hemen amaitzen da gure irrati saioa. Espero dugu zuen gustokoa izan dela.